Assalomu alaykum. Salom. ببخشید. یکم شمایید؟ من همیشه یکم. نفهمیدم. گفتم که من همیشه یکم. شما رو هم برای جراحی آماده کردن؟ بله. کجایتان رو جراحی میکنن؟ یادم نیست. نمیدونم که کجای بدنم رو بریده میپرتایند. این پارچه از نمایشنامه دوگانیک ها بود. طریق برنامه نقش پیشنهادتان و باور داریم که پس از تماشای برنامه امروز همان به خود غذای معنوی میگیرید. نمایشنامه دوگانیک ها در تهیه کارگردان کسبی سید اکرم علیمov روی صحنه آمده است که در آن دو هنرپیشه جوان و با مهارت تئاتر موسیقی دراموی ناحیه دنقره هنرنمایی کردند و دل مخلصان و دلباختگان تئاتر را شاد ساختند. درود میگوییم به شما بینندگان گرامی و این لحظه صحبت‌های ما هستند. یکی از قهرمان‌های این نمایشنامه هنرپیشه جوان و صاحب ذوق قابلجان دولتوف. سرول شما رو به استودیوی تلویزیون سفینه خوش آمدید میگوییم. سلامت باشین. ما هم بسیار می‌نداریم که از تلویزیون سفینه که امروز قدر کردن و ما رو در این برنامه دعوت کردن. سلامت باشید. بگذار روزگارتان پر از فیض و سخا، پر از شادی و نشاط و نیکنامی باشد. تشکر. اهل تئاتر موسیقی دراموی ناحیه دنقره با این نمایشنامه در فستیوال آزمون تئاترهای کسبی پرستو 2023 اشتراک نمودند و بهترین اثر کامیروی را نیز صاحب گشتند. خوب میگفتید که این چندمین نقش مرکزی شما بود که روی صحنه هنرنمایی کردید، یعنی قطار هنرپیشه های حرفه‌ای در این جشنواره نقش خود را نشان دادید. با فکرم هشتمین یا اینکه نهمین نقش من بود و در بسیار پرستو نقش مرکزی رو می‌بازیدم. لیکن از همه نقشی که برای من به حد پسند بود همین نقش. فکر میکنم که چون بعد از نمایش هنگامی که خرسک تماشابین را می‌دیدم، اشک چشم تماشابین را می‌دیدم، حس می‌کردم که ذره هم باشد از عهده نقش خود برآمدم. وقتی که من این نمایشنامه را خواندم و خواستم که روی صحنه بیارم، تنها این دو جوان را در این دو نقش دیدم و در دوام کار هم مشکلی بود، هم قینی کار بود و باوری دارم و با باوری گفته میتوانم که هم قابلجان و شراف‌الدین از عهده این نقشا خوب برآمدند. ورید قابلجان دولتوف که یکی از نقش‌های اساسی را در این نمایشنامه بازی کرد، من گفتنی هستم که وی همچون هنرمند جوان در تئاتر ناحیه دنقره طی 13 سال است که فعالیت میکند. یکی از هنرمندان بسیار با استعداد تئاتر به شمار میرود که و در چندین نمایشنامه‌های تئاتر نقش‌های اساسی را اجرا کرده است و از عهده نقش خود با سربلندی برآمده است و قابلیت قابلجان دولتوف در تئاتر بسیار فعالیتش نظررس است. عموما غیر از اون که در نقش‌های نمایشنامه و نقش‌های اساسی را بازی میکند و علاقه به کاری کارگردانی دست زده است و چندین نمایشنامه‌ای که روی صحنه آورد و خود قابلجان دولت کارگردانی نموده است، از طرف منتقدان و از طرف تماشابینان بهای بلند گرفته است و این جوان البته آینده بی‌نهایت خوب دارد و امیدوارم که در آینده یکی از هنرمندان شناخته جمهوری، یکی از کارگردان‌های شناخته جمهوری به حساب می‌رود. فخر از آن میکنم که امروز با قطار استادان عزیز در این پرستو، در این مقصد از آن نبود که ما برای جا و مقصد یگانه ما جوان همین بود که با قطار استاد برآمد کنیم. آغاز این نمایشنامه کمی به تماشابین معما است. شما از کدام بیماری شکایت دارید که گویا در بیمارخانه منتظر جراحی هستید؟ ادیبان و نویسندگان همه وقت در اسپای چی هستند؟ اسپای عصب خود هستند. من خود انتظار عصب خود بودم. من خود نمیدونستم. بعضا وقت خیال میکردم که برای چی من در بیمارخانه آمدم. همین خیلی خیالات هم یک میرفت و
барои вай асабам. қиссаву суҳбатҳои гарму самимӣ, орзуҳои нотакрори дугоникҳо маҳз дар батни модар тавлид меёбанд ва на ҳар кас ба он қасар ворид мегардаду маънии онро хуб дарк карда метавонад. кадом эпизоди он ки лаҳзаи намоишнома аз ҷониби коргардон илова шудааст? ҳамун лаҳзаешон ки бисёр ҳам мехостанд ки қиссае ки мегӯянд кӯдаке мехост ки аз модар пурсон шавад ки модар барои чӣ биҳишт қадар ҷои азиз аст, ин қадар ҷои бузург аст ки ҳар як шахс мехоҳад вориди он ҷо гардад. худованд онро ба шумо лоиқ донисту ва шумо онро гирифта зери по гузоштед. ҳамин ҷояшро коргардон бисёр ҳам бо завқ гуфтанд ки илова кунем. гуфтам майлаш. ва ҳамин лаҳзаро ҳам коргардон ба ман вобаста карданд ки худи ту қобил ҳамин лаҳзаро бозӣ мекунем. намоишнома аз рӯи асари драматурги рус Сергей Могилевсеев гирифта шудааст ва доғи намоишнома ва мавзӯи намоишнома ки исқоти ҳамл буд бисёр як доғи рус будем ва ман инро қабул кардам. бо ҳунармандони театр, бо шӯрои бадии театр маслиҳат кардем ва ин намоишномаро рӯи саҳна овардем. шумо ҳаёти маро ҳикоят кардед, маро ҳам аз ятимхона гирифта калон кардам. чӣ сабаби он ҷо афтоданам номаълум. ман ҳам рӯи модарро ёд надорам. гоҳ-гоҳ дар дили ман ҳам эҳсосе ҷӯш мезанад ки додари дугонӣ ки дорам ва ин ҳолат ҳақиқати маҳз менамояд. чаро ҳақиқати маҳз? охир ман ҳам дар хобу хаёлам бо ӯ суҳбат мекунам. аз обу ҳаво сар карда дар бораи аҳлу оила, сиёсат, тамоми олам баҳс мекунам. шумо ба сиёсат шавқ доред? не, ман аз сиёсат қимобам. ман нависандам. баъд ақалли ӯ зиштӣ ки боиси доғи ҷомеа мегардад нафрат дорам. ҷанбаи эҷодии ман адабиёт, зебоӣ, иффат. барои офаридани ин нақш чӣ қадар суханро аз бар кардед ва будан ҳолатҳое ки коргардон аз нақшофарии шумо қаноатманд набуданд? кор бе камбудӣ намешавад. буданд баъзан ҷойҳое буданд ки коргардон беҳад асабӣ мешуданд ва ман зиқ мешудам. лекин кӯшиш кардам ки дар бовари коргардон дароям. аз он хусусе ки дар батни модар танҳо ду нафар суҳбат мекарданд бисёр ҳам вазмин буд барои ман. шахсан ҳолат, шахсан бо тамошобӣ наздик будан, ино бисёр барои ман вазмин буданд. лекин кӯшиш кардам ки дили коргардонро бақувват кунам нисбати ҳамин намоишнома, нисбати нақши худам. буданд лаҳзаҳое буданд ки коргардон мегуфтанд ки не қобил ту ва фикрам ки аз дашт намебаред. дар театри ноҳияи Дангара бисёр ҳунармандони ҷавон ва ҳунармандоне ҳастанд ки лаёқати бузург доранд ва метавонанд ки дар тамоми намоишномаҳои чӣ намоҳои драматургони худӣ ва чӣ намоишномаҳои драматургони ҷаҳон нақш офаранд. чӣ қадар ки худ шоҳид шудед, сухан чӣ қадар гӯед ҳамон қадар бисёр буд. каме заҳмат ҳам кашидем, лекин аз худ кардем. як лаҳза тасаввур кардан худро ҳамчун нависанда бароятон чӣ гуна буд ва аз ин орзуҳои хаёлӣ ё ки сохта то кадом андоза хаста мешудед? то ҳамон андозае хаста мешудам ки барои ман ин сину соле ки ин нависанда буд ва ман ки ҷавон будам камтар душворӣ дошт. ҳамон лаҳзае ки шимро ба ман пӯшонданду айнак монданд, ҳамон лаҳза ман худамро нависанда ҳис кардам. то ҳамон лаҳза ҳаргоҳе ки хониши рӯзи мизӣ мешуду дар болои саҳна кор мешуд, коргардон ба ман костюмро пӯшонданду айнакро монданд, ҳамон лаҳза ҳис кардам ки ман нависанда ҳастам. дар худи асар ҳам образи ду қаҳрамон ҳамин гуна иншо шудааст, чун дар батни модар яке орзуи генерал шуданро дорад, дигаре нависанда. дар асар ҳам ҳамин гуна аст. устод ҷомак қуддус ҳам бисёр тарҷумаи нағз кардааст, бисёр суханҳои хуб овардааст, дарҷ кардааст. мо аз устод беҳад сипосгузорем ки бо мо ҳамкорӣ мекунад, бисёр дастгириҳо мекунад устод ҷомак қуддус ва албатта ки ҳамин гуна дарҷ гардидааст. агар мо бародарони дугонӣ мебудем,
هرچند که این دقیقا غیر امکان است. حتما من یکم بودم. شما چونین گمان داره؟ گمان نه، دقیقا علیق. یک روایتی آریایی هست میدونی؟ نه. وقتی زمانی بیکرانه زورونه حامله می شود. در بدنش دو نیکا بودند، اهریمن و اهورامزدا. زورونه قرار می دهد که فرزندی نخست تولد شدهاش را صاحب جهان میگرداند. این رو شنیده اهریمن بی طاقت می شود، شکم مادر را در رانده می براید و جهان به دست دیویزیش تو بدکردار می افتد. چی؟ شما گفتنی که من دیوم؟ نه، هم تو یک روایت با یادم اومد. روایت های ساز رو بیان داره. аз таҳқиру худписандӣ ҳавобаландии бародар ба хашм меоед, вале ба ин нигоҳ накарда боз дилатонро таскин мебахшед ва ин вохӯриро албатта тасодуфӣ ҳам намеҳисобед. ҳамин тавр не? албатта ҳар гоҳе ки хашмгин мешавам, боз дилам каме гувоҳӣ медиҳад ки не, каме худатро нигаҳ дор. лекин як даруни дил, як меҳре буд ки бо бародарам намегузошт ки ҷанг ҷидол кунам. یک سوال پیش نظرم واخوری ما در اینجا شاید تصادفی نباشد. چی را در نظر دارید؟ یگان چیزی مشخص نیم، فقط یک احساسی غشاور که با سخن ifade کردن دشوار. آخر بینی این خانه بی‌روزنه بیشتر به خانه شکنجه استنطاق ماند و انتظاری به آخر خراب کننده عصب چلوزی. عصبهایتون خراب است؟ با این کسبی نویسندگی چه خیلی خراب میشه. نه، درباره احساسی والا حرف زدید. گفتید که به هر چیزی افلاسی روزگار که دقیقاً به نظر من یک حالت مقرری از شما نفرت داره. اصلا намоишнома дар кадом жанр рӯи саҳна омадааст ки ин қадар дарднок аст? ин намоишнома бештар рӯ меорад ба фоҷиа ки беҳад як доғи рӯз аст. дидед ки ҳамин зан ҳам аз тангии рӯзгор мехоҳад ки исқоти ҳамл кунад. то ин дараҷа, то ана 5-6 моҳа шудани ин кӯдакҳо вай орзу дошт ки яке генерал шавад, дигаре адибиномӣ шавад. ин орзуи модар аст. сухан ҳар як амале ки дар ин ду ҷавон, дар ин ду ҳунарманд мегузашт, орзуи фарзанд набуд. ин орзуи ин дугонник набуд. ман фикр мекунам ки ин орзуи модар буд. орзуи модар буд ки ба тавассути ана ҳамон батни модар ба фарзанд мерасид ки модар орзу мекард ки як фарзандам калон шавад, ана ҳарбӣ шавад ва дигараш нависандаи машҳур шавад. ана ин хел мешаванд. фарзанди якумам ба унвони генералӣ меравад, мерасад. фарзанди дуюмам нависандаи бузург мешавад. ин ҳама як орзуи модар буд. ва омада шояд ки аз тангдастии рӯзгор бошад, шояд ки аз беморӣ бошад ки ҳамин модар хост ки ин орзуро аз баҳри ин орзу гузарад. ҳар боре ки дар намоишнома худро нависандаи машҳури аср муаррифӣ мекунед, аз ин хандаатон намегирад? ва барои офаридани ин нақш тӯли чанд моҳ тамрин кардед? ростӣ баъзан вақтҳо аз он худамро ханда мегирифт ки шоир буданам бисёр шеър мехондам. ҳангоми худамро шоир гирифтам, гуфтам ҳамин касбам осон набудааст. ҳамин касбам мушкилӣ доштааст. бине ки дарди дили шоира бине ки гуфт бо забон мегӯяд, бародари худ қабул карда наметавонад. аз ин бармеояд ки офаридани ин нақш бароятон бениҳоят мушкил буд. бениҳоят ростӣ 3 моҳ тамрин кардем. ман ҳангоме ки қабули ин намоишнома аз тарафи вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ омаданду қабул карданд ин намоишномаро, ҳамон гоҳе ки устодо гуфтанд ки беҳтарин асар аст, беҳтарин намоиш аст, беҳтарин характерҳо буданд дар инҷа, аз ҳамон лаҳзаҳо ман ҳис кардам ва гуфтам ки ман нав аз одаи нақшам баромадам ба фикрам. маро нависандаи машҳури аср мезанад. نه خب ҳар сол дар бораи ман мақолаҳои таърифӣ менависанд.
زاغ قورباغه را به خوشآوازی ستوده است، قورباغه باشد زاغ را. کتاب درباره جنگلبون و پری رو شنیده؟ نه. رامن درباره کیهان‌آورد رو چی؟ نه گفتم. درباره انمای اسکربچه قشلاقی چی؟ انا وای کتابی زو. дар ин лаҳзаи намоишнома дугоникҳо аллакай дарк мекунанд ки ин ҳама андешаву суҳбатҳои печдарпеч як хаёлоти бофтаву сохта аст. каме атрофи ин қисмати намоишнома нақл мекардед. ҳамон лаҳзае ки ин дугоникҳо ҳис мекунанд ки инҳо дар батни модар ҳастанд, барои дугоникҳо аз ҳама лаҳзаи вазнинтарин, аз ҳама он лаҳзае ки ана бисёр ҳам ино кӯшиш мекарданд ки дар пештар ҳис мекарданд ки дар куҷое як бародаре дорад, дар куҷое як додаре дорад, акае дорад. ҳамон лаҳзае ки инҳо ҳамдигарро шунохтанд, ҳис карданд ки дар батни модар ҳастанд ва он лаҳзаеро ҳис карданд ки модар инҳоро исҳоти ҳамл мекунад, барои ҳар дуи хоҳ якум хоҳ дуюм як қадаре монда буд ки шиками модарро даронанду бароянд, гӯянд модар мо намехоҳем аз шумо ҷудо шудан. яъне умеди зистан дорем. умеди зистан дорем. вақте ки онҳо мефаҳманд ки аллакай онҳоро модарашон дар батни худ нест кардани аст, бисёр як лаҳзаи ногувор буд, як лаҳзаи ҷолиб буд ки тамошобинро ба тарафи худ мекашид ва тамошобинро водор месохт ки дар ин бора фикр кунад, ки фикру ақидаи худро дар ин бора баён кунад. бисёр лаҳзаи ҷолиб дар ҳамин ҷо буд. ба назарам чунин мерасад ки ман генерал он тараф ҳатто ефретор нестам. гӯё дар бораи генералиам дар ягон китоб хондам. ман ҳам дарк мекунам ки ягон вақт адиби номӣ набудам. ҳоли мо як мисли дугоникҳое ки нав аз батни модар баромадем, ё кӯшиши баромадан дорем. ин хонаи беравзана чун батни модар аст. ки сай дорад ки моро таваллуд кунад? ё ҳеҷ намехоҳанд ки таваллуд кунанд. чиро дар назар доред? медонед, ба фикрам ба мо пеш аз ҷарроҳӣ дорӯи оромбахше доданд. ба мо ягон дору надоданд ва мо ҳушёрем. медонед, ба фикрам ба мо як таҷрибаи даҳшатангезе гузаронидан мехоҳанд. рост. кушо даро кушоед. кушоед гуфтам. маро халос кунед. яшунавед. ягон кас ҳаст? даро кушоед. даро кушоед. ҳамон лаҳзае ки медуранд ба танашон хато мекашанду аллакай ҳис мекунанд ки аллакай ҳис мекунанд ки инҳо ҳамон лаҳза инҳо боварӣ мекунанд ки дар ҳақиқатан мо дар батни модар ҳастиму мо бародар ҳастем, новобаста аз он ки холҳои ҳамдигарро диданд. вақте ки модарро фикр мекунем ва батни модар ҳамчун як ҷои пок аст барои фарзанд ва ман хостам ки бигзор ки сафед бошад, пардаҳо сафед, декоратсия сафед бошад ва фикр кардам ки мо бояд тамошобинро дарав водор насозем ки инҷо батни модар аст ва хостем ки аввал як палатаи як ҳуҷраи тиббӣ бошад ва баъд оҳиста оҳиста ба батни модар мубаддал мегардад. ба мо нишони як хела гузоштанд ки ҳамдигарро пайдо кунем. ки нишонро гузоштанд? чӣ фарқ дорад? муҳимаш он ки мо ҳамдигарро ёфтем. фақат тахмин? не, аниқ. охир мо аз гузаштаи худ ҳеҷ чизро ёд надорем. шояд онро аз забони модаре шунидем ки ҳанӯз моро таваллуд накардааст. яъне мо дар батни модарему, сарнавишти мо орзуҳоюст. мо дар орзуҳои ӯ адибу генерали номӣ ҳастем. бубин, ҳоло дар хонаи беравзанае ҳастем ки фақат як баромадгоҳ дорад. ва шумо гуфтанед ки ин дари озодӣ, роҳи дунёи равшан, макони бахт ки ҳоло ту генерали он нашудаӣ. ту ҳам ҳоло нависандаи машҳур нашудаӣ. ин орзуи модари мост ва ҳозир таваллудшавии мо шурӯъ мегардад. додарҷон, таваллудат муборак кака. таваллудат муборак додарҷон.
در این لحظه نمایشنامه هم میخندید و هم از سرنوشت خود میگیرید. برای خود شما موضوع اثر تا کجا تاثیر بخش بود؟ تا همون درجه را تاثیر بخش بود که یکی در آرزوی یک فرزند است، یکی سالها بی فرزند است. ببینید که این زن را لایق 2 کودک دید، لیکن زن از اینها ناشکر است. بودن نمیخواهم. من دیگر رویون نیستم. فقط آرزو نیستم. پاره خواب و خیال نیستم. من انسانم. مرا میشنوی. مرا میشنوی. مرا میشنوی مادر. این من هم بیزاری خودی تویم. بیا آرام شویم. حرکت های ما من جسمی مادر ما درد و رنج می‌آورد. از همه جای تاثیر بخش برای من همین بود که شاید تاثیر زندگی بود که این مادر به همین راه رفت. مادر یکی از فرشتگان هست که صبرش چقدر برای فرزند زیاد است. ببینید که فرزندهایی هستند در چقدر گناه ها میکنند، لیکن مادر سینه رحم دارد میبخشد. من نمیگویم که اینجا مادر هم تو قاتل است و میگیرد. شاید طبیعت زندگی همین مادر تمام شده است. نفسگیری همین مادر تنگ شده است که مادر راضی است به این کار. از همان لحظه ای که برای من سخت بود همین لحظه بود. در حقیقت توسط نقش آفری خود به تماشابینان تاکید نمودید که حتی طفلی که در بطن مادر قرار دارد یعنی که امید زیستن دارد، امید آرزو کردن دارد، ولی ببینید از تقدیر راه گریز نیست. و همین سرنوشت بود که دوگانیک ها رو از ورطه زندگی رها نمود. و باور داریم که پس از تماشای این نمایشنامه هر یک ما یعنی راه درست زندگی رو انتخاب میکنیم و از این زیبایی ها و از این خوشبختی ها باز هم نیرو میگیریم. البته تئاتر خودش همین است. تئاتر برای همین آینه زندگی گفتن. شخص پیش آینه برای چی میرود؟ برای کمبودی خود را اصلاح کردن. ما از همه اون نفرانی که نمایشنامه رو تماشا کردن گفتنی هستیم که راه خوبی زندگی را انتخاب کنند. زندگی خودش هزارها پستی و بلندی های خودش دارد. تشکر زیاد میگویم که دعوت ما را رد نکرده به استودیو تلویزیون سفینه حاضر شدید، یعنی که در برنامه امروزه ما اشتراک نمودید، اطراف هنر خود، اطراف مضمون و محتوای نمایشنامه دوگانیک ها با ما و بیننده سفینه معلومات دادید و در فعالیت ایجادی شما باشد برا را تمنا میکنیم. از صحبت گرم و صمیمی شما خیلی خوشم آمد. تشکر. بینندگان گرامی، برنامه نقش با نمایشنامه دوگانیک ها از تئاتر موسیقی دراموی ناحیه دنقره بود در قهرمانی هنرپیشه جوان قابل جان دولتوف. صحتمند و سربلند باشید.